abaphulaphuli emakhaya sinibulise ababukelo thethayo nguProphetess Sisi Pombetsheni from Shekinah Healing Ministries bandla elikhokhelwa ngumbosolo uMJ Muhlala uhlula abathakathi sikuphathele inkonzo enkulu the night of settlement eMthatha Rotary Stadium engangelizwe 7 November. Come and expect your miracles. Uhlula abathakathi uzabe esebenza on another level esebenzela impilo yakho. People must come bazokulanda izinto zabo, abantu mabazokuthatha impumelelo yabo, abantu abavalekelwe ezimali abathi iminyango empilweni yabo ivalwe iminyaka. Ngifuna ukuthi uhlula abathakathi this day 7 November uzabe vula indlela okanye kuvulela impumelelo yakho. 8 November baba uzabe siya eGwadane. Izane izicelo zakho, izane photos zabantwana bakho ababakunikeza ingxaki bakuma drugs bahluphayo, izane photocopy zamatyala akho. Abantu abathi kudala nisematyaleni, thula abathakathi uzabe zithandazela etshisa izicelo zabantu eGwadane.